هفته واره بدم اولیر دل بخوین دارم تماشاوان این هیجا بلتنه که نوچنج واره پیشکش کن سر نوچه لعفرین شر و پفچون دناور شروان یپگه و هیزن اپوزیسیون سوریه دا درکت حسد راگهاند که هیزن وان زویا پترول یا العمر لگندوار دیر زورش دست چکدار داعش درخستن خب پیشاندان کردان لهمبری ایرشن 8 شعبی لباشور کردستانی و بیدنگی اجواکان آف دولتی لسرانسر جهان بردوام دکن جنین کوچبرین روژ آوای کرسان لکامپا کوش تپه لمال جپیش مرگین را خارن چه کرن و گهاندن سنگرین شر ین لپیش جارکتن دم باش تماشاوان این هجال لعفرین شر و پفچون ده ناورا شروانین یپگه و چکدارین اپوزیسیون سوریه ده درکت جافگانیه که خواجهی جعفرین راگهاند که لور شر و پفچون گران ده ناورا شروانین یپگه و هزین چکدارین اپوزیسیون سوریه ده قومیه لگورا جافگانی جعفرینه لگند در بلوته و دیوا ین سر به جندریس عفرینه و نافچه دارت عزه شر و پفچون بچکین گران قومی همان چافکانی تکزیل سروه کجی کرن که شر حتی نهاجی بردوام دکه لی زانیاری نو ده درباره انجامین و روشه ده نهاتن را گاندن دارت عزه یک جه نافچه که ارتشا ترکیه هیزن خواه لوی داره بجی کریه و مترسیه که مزن لسر هرما عفرین جی چید که اینجی لعفرین مج روژا 21 و مها جوت مها دهان و چکدارین اپوزیسیون سوریه ین سر به ترکیه و دو جاران هولا ایرشال سر چند دورین روژلات و باشور روژ آوای حریم عفرینه یا روژ آوای کرسان دانه یعنی خواستن جدو آلیان و ایرشین تند ببن سر عفرینه هنک سیاست مدار و چافدر وان ایرشین لدجی عفرینه به ایرشین سر باشوری کردستان و گریددن و دبیجن جهمان اودایا اپراسیونان او ایرش تینه بریوه برن لگور وان کسان او ایرش نتنه گفن تهدیدن لبری خطرنجی لسر عفرینه جروجا 21 و مها جوتمه و چکدارن اپوزیسیونا سوریه ین سرب ترکیه و دو جاران هولا ایریش کرنال سر چند دورین روژهلات باشور و روژ آوای هرم عفرینه یا روژ آوای کردستان دانه. ده انجام آوان هولانده شر و پفچون بچکن گراند نافبرا هزن یبکه و یبجه جعالیه کی و چکدارین اپوزیسیونا سوریه جعالیه کی دن و لچند محوران درکتنه. لگور چافکانین سربیه بکه و شوا 21 لسر 20 و دو جوتمه چکدارین اپوزیسیون سوریه ایریشی گندن مرعناز بافلون و ویلت القاضی سرب باجاروک شرع وکرنا لگور همان چافکانیان چکدارین اپوزیسیون سوریه چکن دوشکاد و ایریشه ده بکار آنینا و هزین یبکه و یپجه برسوا ایریشه دانا و هاون و دوشکاب کار آنینا و ایریش تکشکاندنا. لروج آوای هرم عفرین جید همان شویده چکدارین اپوزیسیون سوریه گنده در بلوط سرب باجاروک جندره سوب گلین آربیجه گل باران کربون و د انجام ده هزن یپگه و یپجه برسوا وان دابون. روژا 21 جوتمه جید چکدارین اپوزیسیون سوریه چند جهل درودورا هر دو دورین جندریس و شرا وکی مرعنازه قصد جندو گره برفین توب باران کربون. هن سیاست مدار و شوپینر وان ایریشن لدجی عفرینه به ایریشن لسر باشور کردستانه وگره ددن و دبیجن کج همان اودیا اپراسیونان تین بره وبرن. لگور وان سیاست مدار و شوپینران او ایریش نتنه گفن لبله مترسیل سر عفرینه جدیه. لما في خيان كو از إيريش يك فرصة عمليات إدارة لكي شرع التي كردكن باشور كردستان لكي شرع عقيمة جدكن فشتي از دفو زرع لباشور كردستان كيبينه هكي متفكسر عقيمة جدا تربون هم دبينين از متفكسي جدية
نه بس خارج جعفرین را تهدید فی جدیه یک ورقه عملیات اداره بکه اوی سری ملت کردستان. پشتی کدور پیچال سر هرم عفرینه اروج آوای کردستان هات شکاندن هرم جبود دمکه آرام بو و تئریش السر نهات بون انجام دان. لی پشتی درباسبونا هزین ترکیه و چکدارن اپوزیسیونا سوریه یا حوال بنداوی ناف خاکا سوریه الپارزگاه ادلبه جارکدن درو دورن هرم عفرین جارجاران راستی توباران و ایریشانتین. سین عمر روداو. از این بچم سلیمانی با شوری کردستان شورش حاجی بردف که تفگرا گوران پرنس کنفرانس که پیش کشت که. هاوڵاتیانی کوردستان گەلەکەمان و ئەزمونەکەمان ئەمڕۆ لە بەردەم مەترسیەکی گەورەدان بەشێکی زۆری دەستکەوتەکانمان کە بە خوێنی دەیان هەزار کەس هاتبوونەدی لە دەستماندا نزیکەی نیوەی خاکی کوردستان کە بە خوێن ئازادکرابوون لە دەست خۆماندا هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە ببوونە سیمبولی قارەمانیەتی و خۆڕاگری لە شەڕی داگیرکەرانی کوردستان و تیرۆریستان لە بەرچاوی هەموو دنیا نەک تەنیا تووشی شکستێکی سەربازی بوون بەڵکو شکۆی ئەو قارەمانانە شکا زوربەی دۆستە نێودەوڵەتیەکانمان لە چیش چوو پێگەی کورد لە بەغدا کە لە 100 ساڵی ڕابردوو هێندەی ئەو 10 ساڵ و 15 ساڵی ڕابردووە بەهێز نەبوو هێندە لاواز بووە کە ڕەنگە تا ئێستاش نەتوانرێ دەرهاویشتەکانی وەکو پێویست بزانرێ کە چیتر بەسەر گەلەکەمان دێت هەموو ئەمانە لە ئەنجامی عەقڵیەتی شکست خواردووی حکومڕانی خۆماڵی بووە لە 25 ساڵی ڕابردوو کە دیارترینیان گوێنەگرتن بوو لە ڕای ناوخۆ و ڕای نێودەوڵەتی و دۆستەکانمان و حساب نەکردن بوو بۆ ئەگەرەکان لە پرسی ڕیفراندۆم وەک دەڵێن کێشەکانی ئەمڕۆ دەرهاویشتەی چارەسەرە سەقەتەکانی دوێنێمانن ئەمڕۆ جواتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان کۆبوونەوەیەکی نەئاساییمان کرد بۆ هەڵسەنگاندنی بارودۆخی ئەمڕۆی کوردستان دوای ئەوەی دوێنێ جواتی گشتی بزوتنەوەی گۆڕان بە هەمان شێوە بۆ هەمان مەبەست کۆبوونەوە لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی تێر و تەسەلی ئەم هەلومەرجە نەخوازراوە و ئەم قەیرانەی ڕوبەڕووی گەلەکەمان کراوە کرد لە کۆبوونەوەی جواتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان کۆمەڵێک بڕیار و ڕاستپاردەمان دەرکرد و میکانیزمی گونجاوماندانا بۆ جێبەجێکردنی هەر کام لەو بڕیار و ڕاستپاردانەی جواتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان ئەمەش بۆ دەربازکردنی گەلەکەمانە لەم قەیرانە جواتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان بەم بڕیارانی خوارەوە دەرچوو یەکەم سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگرەکەی هیچ شەرعەتێکیان نییە و پێویستە دەست بەجێ دەستبەرداری پۆستەکانیان بن دووەم یاسای سەرۆکایەتی هەرێم پێویستە هەڵبوەشێتەوە و دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێم نەمێنێ و سیستمی پەرلەمانی لە هەرێمی کوردستانی عێراق بچەسپێ سێیەم کابینەی هەشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەست لە کار بچێشێتەوە و لە جێگەی ئەو حکوومەتێکی ڕزگاری نیشتیمانی دابمەزرێ و دەست بکات بە گفتوگۆ لەگەڵ حکوومەتی فیدرالی لەسەر بنەمای دەستور و دەستەبەرکردنی مافەنەتەوەیەکانی خەڵکی کوردستان و ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردنێکی بێگەردی گشتی لە هەرێمی کوردستان سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ فراکسیۆنەکان و پەرلەمانتارەکان لە هەوڵدایە بۆ دانیشتنی پەرلەمان بۆ دەربازکردنی گەلەکەمان لەم بارودۆخە مەترسیدارەی کە تێیکەوتووە ئەنجومەنی باڵای سیاسی کوردستان هیچ شەرعەتێکی نییە و دەیانەوێ خۆیان بکەن بە جێگرەوەی دامەزراوە شەرعیەکانی کوردستان کە ئەنجومەنێکی ناشەرعی و کارتۆنیە شەش داوا لە حکوومەتی فیدرالی دەکەین پەلامارەکانی بۆ سەر شار و شارۆچکە و ناوچەکانی کوردستان ڕابگرێ و لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە دروست بکات بۆ قەرەبووی زیان لێکەوتوانی ناوچەکانی دووز و کەرکووک و خانەقین و جەلەولا و مەخمور و شەنگار و زومار و هەموو ناوچەکانی تر
ئیدانەی هەر دەست درێژیەک دەکەین بۆ سەر ژیان و مڵک و ماڵی هاوڵاتیان کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کراوە. پێویستە دەست درێژی کەران ڕادستی دادگا بکرێن. پێویستە گفتوگۆی نێوان هەرێم و حکوومەتی فیدرالی لەسەر بنەمای دەستوری عێراق و پاراستنی کیانی هەرێمی کوردستان بێت، نەک هیچ شتێکی تر. بزوتنەوەی گۆڕان لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی لە هەوڵێکی بەردەوام داین بۆ کۆکردنەوەی هێز و گروپی تر بە ئامانجی جێبەجێکردنی ئەرکەکانی ئەم قۆناغە و لە سەروی هەمویانەوە هەڵوەشانەوەی کابینەی هەشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پێکێنانی حکوومەتێکی ڕزگاری نیشتیمانی. لە کۆتاییدا داواکارین دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان ئەم داواکاریانە بە هەند وەرگرن و جێبەجێی بکەن، چونکە لە ئەگەری گوێنەگرتن و جێبەجێ نەکردنی ئەم داواکاریانە بژاردەی تر لە بەردەست کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندایە بۆ قوبوڵ نەکردنی ئەم قەیرانەی کە دەسەڵاتدارانی کوردستان بەسەر گەلەکەمانیان داهێناوە. سوپاسدان بژار لە ئێنافتی پرسیارم تۆ باز لەوە دەکەم کە لە کۆبنەوەی جوات نیشتیمانی سوودنەوەی گۆڕاندا بڕیار درراوە کە حکوومەتێکی ڕزگاری نیشتیمانی دروستکرێت. میکانیزمی دروستکردنی حکوومەت چۆنە و ئەو هێزولانانە چێن کە ئێوە قسەتان لەگەڵاکردن بۆ دروستکردنی حکوومەتی ڕزگاری نیشتیمانی؟ ئێمە چەند ڕۆژێکە لە کۆبنەوەی لە کۆنتاکتی بەردەوام داین ئێمە و کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ هێزولایەن و گروپ و سیاسیەکانی تری هەرێمی کوردستان و ئێمە پێمان وایە دەبێت جارێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆی هەست بەوە بکات کە ئەم شکستە گەورەیان بەدەست سەرگەلەکەمان داهێناوە باشتر وایە خۆیان دەست لە کار بچێشنەوە و ئەو جەراعەت و دڵسۆزیان بۆ خەڵکی کورتیا بێت کە خۆیان دەست لە کار بچێشنەوە و سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان مامۆستا یوسف گەڕاوەتەوە. ئێستا ئەویش لەگەڵ فراکسیۆنەکان و سەرۆکی فراکسیۆنەکان دەکەوێت گفتوگۆی بەردەوام بۆ ئەوەی لە پەرلەمانی کوردستان ئەم حکوومەتی ڕزگاری نیشتیمانیە دروست بکرێت. بەلێ پرس کۆنفرانسا شۆرەش حاجی بەردەفکێ تەفگەرە گۆڕان بوو بەشێک ژوێ پرس کۆنفرانسی ئانین سەر ئەکرانێ و بولتەنە ساعت حەفتی بەردەوام دکە لە باڵافرخانەیە منغ لە گوندەوەری باکوڕی حەلەبێ ڕۆژە 22 مەهێ هێزên رووسی ئالا یەپەگێ و ئالا جەیش و سووار ku ser bi Hesedê ve daxist û lûşina wê ala Rûsî hilda. Cavkaniyeke ser bi opozisyona Sûriyê ve ragihand ku sê helîkopterên Rûsî li balafirxaneya eskeriya Minnixê û bajarê Tel Rifhet li wê derê daketin, di heman demê de jî du balafirên artêşa Tirkiye li bajarê Babê li Sûriyê daketine weke nîşanekê li ser hemahengiya di navbera Rûsya û Tirkiye de. Ew jî di çerçeveya damezrandina navçeya kêmkirina şer da li Bakurê Helebê. Li gorî hinek çavdêran ev gava hêzên Rûsî jî dikeve çerçeveya hemahengiya li gel Tirkiye. Malpera fermiya hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ragihand ku hêzên wan zeviya petrolê El Umer li gundewarê Dêre Zorê ji destê Daişê derxistine û xistine bin kontrola xwe. Her wiha eşkere kir ku ew mezintirîn zeviya li Sûrî. Zeviya El Umer li rojhilatê Çemê Ferat e 10 kilometran dûrî bajarê Meyedîn e ku ser bi parêzgeha Dêre Zorê ve ye. Hêzên Sûriya Demokratîk nehê êlûna îsal dest bi operasyona bahoza Cezîrê kiribûn û hîn jî li ser şerê li dijî Daişê li wan navçeyê Dêre Zorê ew operasyon berdewam dike. Navenda li hevatina aliyên şer a Rûsî li Sûriyê ragihand ku pisporên paqîjkirina mayînan ên artêşa Rûsya herêma Dêre Zorê li Sûriyê di nava van rojan da 34 hektar zevî paqîj kirine û 863 bombeyên destan jî pûç kirine. Di heman demê de di daxuyaniya navenda li hevatina aliyên şer a Rûsî de hatiye ku ji destpêka karên pisporên Rûsî ve hetan ha 1000 û 997 mayîn li tevahiya Sûriyê hatine paqîj kirin.
فرمانداری ارتشا سوریه اشکره کرد که بالافرین اسرائیلی ایریشی سر پیگهین هزین وان کرنه و اسرائیل جی دبیجه و هزین و برسوا هر تهدید که بدن کجا عالی حکومت سوریه و لسر ولاتین و چه ببه ده داخویانی که نویسکی ده فرمانداری ارتشا سوریه اشکره کرد که هزین وان لپاریزگاه قنیطره جه عالی بالافرین شرین اسرائیل و هاتنه بمب باران کرن لعالی دن ارتش اسرائیل راگهاند که 5 توپ جه عالی سوریه و لسر دورا جولان هاتنه آویتن و لهمبر دجی هزین اسرائیل دست به شکل دجی چند پیگهین حکومت سوریه کرنه ارتش اسرائیل او یک جی آنی زمان که دما بیده و ایرشین خواه لسر حکومت سوریه زیده بکن و گوت لهمبری هر گف بترسیه که سروری و اولکاری اسرائیل بخه خطره و اسرائیل برسوین تند بده رژیم سوریه هسته پشتی کنترل کردن رقای باجار را دستی انجمن سیویل رقای کرد انجمن رقای جبو آسایی کردن یعنی نورمال کردن روشا رقای پلانک چاوه رکری لبردسته جه آلی خوبجی هلال الهلال امیندار قطری یه پارتی البعث سوری روژا 21 ومه یعنی 2 جه باشور پاریزگاه رقای راگهاند که ارتشا سوریه و تواهی رقای دروژن پیشتا بخبن کنترل خواه پشتی که هسده تواهی باجار رقای جدست داعش کنترل کر وادی یاربو مزنبون قباري ويرانية كو الشري لديجي داعش كل الرقاية البي خوهشتيا هاسدي جعالية خوفا باجار رادستي انجمنا سفيلا الرقاية كر انجمنا رقاية جبو آساي كرنا روشا رقاية بلانك لبردستا بالنسبة لهذا السؤال سبارت بفقريانا سفيلين رقاية ناف باجاري خوا ازويكي نزانم برانيا رقاية ويران بويا جبرچك دارين داعشي قلق مين بكار آني بون نها پلانکا چاوری کری بناوی کاروبارین بلز لپیشیا ما هیا ددسپیکی ده پوچ کرنا مینان دویم راکرنا کاولان و وکرنا کولانان پشترا جیب جی کرنا وگریانا سویلان ام دبینن پرسا آوا کرنا باجار رقای بر پرسیاریا جواکا ناف دولتیا هناك دولتان سوز بمرج بو آوا کرنا رقای دابون ام دخوازن او دولت جیرخانا باجیر تنی درست بکن نها هناك ريخصنين جور بجور لسر عرضي تخبتن ويرانيا هري مزن لنافندا باجار رقاية تشيبويا همو سازي ودامو دزگهن فرمي وجيرخانا خدمت گزاريا باجار رقاية جكار كتيا عن نسبة الدمار أنا از درباري قباريا ويران بونا رقايدة نشار زاما لوقو خياني دبا بتواهي هاتيا ويران كرن تزانين روجا بیسته مهی هسده داخویانیه که ده کنترل کرنا تواهی باجار رقای جدست داعش راگهان پشتی 4 ماه نیوان جشر اپراسیون رقایا مزن گوج 6 ماه ششان و دنابرا هسده و داعش ده در کتبو جالی خواه هلال الهلال امیندار آلیکار قطری یه پارتیا بعثا سوریه روژا 21 ومه جباشور پارزگاه رقای راگهان و ارتشا سوری و تواهیا رقای دسبروژه دا کنترل بکه لولو خان روداو ده چما شامه غسان یوسف شیروکار سیاسی لگل منه برز یوسف دنباش تشتی مراق دکم لالیه که حکومت سوریه دبیجه رقا دکوه بندستیم لالیه دن هزین سوریه دموکراتیک دبیجه من رقا رزگار کرد رقا یا پیش روژه و یا که به یا حکومت سوریه به یا انجی و یا هزین سوریه دموکراتیک به دسپیکی ده ایوار باش ترى وجه تماشوانين هجان را مخابن اموان و چین دیجی هف دبیسن ما پیش بینید کرجه هزین سوریا دموکراتیکو لتنشتا دولتا سوریه به و بشدار بد پاراستنا چافکانین پترول بیرن نفته جه ایریشن چتین داعشین تروریست لی ایرو ام بالا خود دنوی که گو هزین سوریا دموکراتیک به هزین امریکی را کار دکن
ev yek jî wê bêle cudabûnek dûrketinek di navbera dewleta Sûriye û di navbera van hêzan de çêbeş ber vê kes di wê bawerê de me go rewşa normal ew e got ev hêz vegerin bi alîkariya dewletê re alîkar bin bi artêşa Sûriye alîkar bin ji bo yekîtiya Sûriye ji bo serweriya Sûriye da got dewleteke yekgirtiya Sûriye hebe divê danûstandinên siyasî hebin got encamê de د انجام وان دانوستاندنی سیاسی ده مافی تمام یه کردان به پاراستن به اوایی که گو دولت سوریه و گل کرد لعب بکن يعني ت هم آهنگی ده دما پیش تا ویل سر رقای لگور تخمینات ده نابرا هزین سوریه دموکراتیک هسته و حکومت سوریه ده هبه یعنی تهولدان ده ویواری ده هنه لنعود بلا ام فکرن داخویانی سوری بخواه سروک سوریه بشار اسد بیجه کرد بشکنجه پیکاته و جواکا گلی سوریه جواکا سوریه و مافی کردان ویده برنامه ده به تزانی جی دسپیکا کریزی ده سروک بشار اسد ناسنامه سوری دا وان کردین مکتوم گو لگور آگاهی مپرانیانش ترکیه آتنه لی هول دا گو وی پرسگری که چاره سر بکه هروسا سوریه پشتوانیا پارتیا یکیتیا دموکراتی کر دماغو یکی نیم پاراستنا گل کوبانی ولدورندن والحلبی جی شر داعشیت کر آلیکاری کبود نوبرا دولتا سوریه او یکی نیم پاراستنا گل ده لعفرینی جو گوتی بیراوه مترسیه کدنجی هیگو لامبر یکی نیم پاراستنا گل یانجی لامبر هیزن سوریا دموکراتیک درد که و لامبر سوریه جی درد که او مترسیه ترکیه ام بگرن گو بیجن گو وزیر ولید معلم وزیر دربه گوتیه گو یه پکی شریک میت شر دیجی داعشی دش بربی که از دوی باوری دمه گو او هف پیمانیا نوبرا هف پیمانیا نو دولتی یانجی امریکا و وان هزان گو بیلن ستاتوی که بسری خواه به دوری دولت سوریه و شاشیه که مزید گو اف هز پیرا ببن لی بلان فکرن بو داخویانی طلال سلو گو بردف که هزین سوریا دموکراتیک دما گود رقا او دورن گو هاتنا رزگار کرنش داعشی و دناف دولتا فدرال سوریه دبه ایدی ام نجه ناکو که چناف هبه لی آرمانج گو یک دولتا سوریه هبه جبو تواهی هزان تواهی پیکاتیم چاوا دبینن یعنی دما پیش تا پلان کرن اتزانی روجوای کردستان ریوبریه که خسر هیا فدرالی سیستم فدرالی نه بیشتر به دری آوا کردن پیاده و تفدمی هنر کیزندن آوا کردن رقت تبلیغ سیستمی ده به احتمال ویا که چاوایه أخي الكريم يعني أولا بري هر تشتي براي بريز يكينين باراستنا قل جو هيزك كردية جبو ويران كرنا رقاي جالية أمريكا هات بكارانين جبرجو أمريكا يانجي بيمانيا نف دولتي تخازوي كي بتخيا كرك جو رزقار كري رقا رزقار كري لي جرك بو جو يبكى برفانية بر عرض خود بك بر نافند خود بك ورقاي جي خلكي وير بيلوج دولة سوريا لي تتزانه گو پروژه که امریکی دفره هی از سبروجا دولت سوریه و ساد بینم گو دانوستاندن ناف دولتی ناف برا امریکا روسیا و ترکیه و عراق و ایران دابه بگمان به بجداریا دولت سوریه و اف دانوستاندن بریوه بچن جبروی که از دوی باوری دمه گو روش گله کی تفهفه تفهویه دستیوردان نه ما داخیانیا سروک فرانسای بیست گوه هزینوی جسوریه وکشن مدید گو وزیر سعودی جی هاتب و رقای اتر کارنامه اجندای ناف دولتی نه گو دیله روشک دفاکتو درکول و دوره گو بتایبتی گو اف دور گلکی دولمنده گلکی سپاس شیروکار سیاسی غسان یوسف جه شام پایتخت سوری بمرف فرماندار هزین صناديد یا عشیرت شمران بندر حمیدی الدحام جه باجار رقای راگهاند کوان سوزا خوب جیانین و باجار رقای جی رزگار کرد
الدحام هشکره کرد که تو برجواندین وان ین سیاسی و مادی توننه و تنه آرمان جوان اوه که خلک سوریه رزگار بکن. روژا 20 و مه فرمانداری گشتی اسده به داخویانیه که راگهاند که باجار رقه ادیب تمامیش دست داعش هاتیه درخستن. بردف که فرمی اسده طلال سلو اشکره کرد که پایتخت داعش باجار رقه یا سوریه ادی ند دست داعش ده. الآن احنا متواجدين في مركز مدينة نها ام لسنترا باجار رقاينا كو بريجي بناوي خاكربو بايتخت خلافة اسلامي هند بینن بریا سالکه مسئول دابو گله سوریه و مجنافچه خوش باجار حسکه ما دست بیکر اپراسیون ما جتل کوچر دست بیکرن و بر و نافچه اندن و بلاوون تا نافچه جزعه چاوا مسئول دابو گله سوری هر نافچه ظلم لخلق سوریه هبه و ترور لی هبه اما اپراسیون لور بیک بینن جارا کدنه ام خلق سوری را دبیجن و اما سوزن خواه بجیه بکن بریا سالکه مسئول دابو رزگار کنا باجار رقایه و ایروژی ام سوزن خواه بجیه دکن به قواتا خوده و به قواتا هیزن شروان سنادید امی هر دورک جتلور رزگار بکن اول روزین یکمینن یه رزگار کرنا باجار رقای و به قواتا خوده اما هر دورک رزگار بکن و دو خلق و یکی باش بزانه با و ام هیزک برافانی نه والحمد لله رب العالمين. انجمن سویلیا رقای گوت کو او نه دی کار لسر پاکش کرنا باجر جماینا بکنش برکو باجار ویران بو و داعش جی هم الحر در ماین داینه لعالی ده نفسرو که انجمن سویلا رقای جی لیلا مصطفى راگهاند کو او آمدن رقاش دست هزین سوریا دموکراتیک ور بگرن لگوری زانیاریان حسده ده 134 روزان دا تواهی باجار رقایش دست داعش درخست و کنترل کرد. لیلا گوت که اوه ده دربار باجار رقای دا به ارکن خواه و بر پرسیاری خواه رابن جبو جنوب آوا کرنا باجیر. اپراسیون کنترل کرنا رقای 5 مجدار 2016 دست بکر. وزیر درویه فرانسا راگهاند که حکومت فرانسی 15 میلیون یورو و که آلیکاری جبو نافچین دبن کنترل حسده دا ترخان کریه. وزیر درویه فرانسا دیار کرد که فرانسا 15 میلیون یورو جبو پیدوی لوجستیکی را کرنا ماینان آلیکاریا کوچبران پیدا کرنا آوه و خدمت گزاری تندرستی پیشکش کرنه. لی حتی ها نایزانین او پراویج بو که ورن شاندن و کی و آلیکاری لسر خلقه بلاف بکه. بردفکا وزارت برابانی امریکا دانا وایت لسر پرسا هلوستوان لهمبری هلدانا بلند کرنا وینه ریبری پاکیکی عبدالله اوجلان لرقای خب دنکر لپشت را گوت که او پشتگیری حسدید کن. لکارودانا تند یا رایدارین ترکیه لسر بلند کرنا وینه اوجلان لرقا پنتاگون داخویانی کنیویسکی دا و را کرنا وینه اوجلان شرمزار کرد. هروها داخویانی کنیویسکی جبالیوس خانه امریکا لترکی جدر کتو گوت که اوجلان سروکی رکستنه که تروریسته و لگوری امریکا او نجه ریزیه. یکینین پاراستنا جنانیه پجه روژان 19 جوتمه لنوا باجار رقایه لدوار النعیم ددما راگیاندنا بداویبونا و پاراسیونا کنترول کرنا رقایه ده وینه که مزن آره بره پکه که عبدالله اوجلان دالقاندن و لبن وینه ده راگیاندنا خود کرن دالقاندنا وینه اوجلان لنوا رقایه آلی رایدارین کمارا ترکیه و راستی نرازی بونه که تندهاد. بردفکا وزارت براونی امریکای پنتاگون دانا وایت روزا 19 جوتمه دما روزنامه‌وانه که راگیاندنا ترکیه جه پرسکر کو حلوستوان لهمبری راکرنا وینه اوجلان دناوا رقیه ده چیه گوت او پشتگیری ددن حسده و او دوی پشتگیری ده بردوام بکن. اف هلوستا پنتاگونه بوز صدما برتکن تند لجم سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان. اردوغان رخنین تند لامریکای و ولاتن اوروپای کرن کل آلیه کی او دبیجن پکه کی رخصتنه که تروریسته و آلیه دنجی ریدن اندام و آلیگرین پکه کی کوینین اوجلان بلند بکن. الرقای پوستر سروک تروریستان لجهه کی دالقاندنه امریکا نهاوی چاوا وی که شروع بکه دهاده کرم بکن گوتن تیل سر گوتنه
قاشو تدبيجي PKK ريخستنا تيرورستية سروک وزیری ترکیه جی بینالی یلدرم همان برتکا اردوغان نشاندا. اف دیمن نباشن امریکاش بو گفتیم بکه یه پگه و پیده رخستنین تروری نه لبنداچنه دخوازه چه ببینه ام وی که مراق دکن نشاندان وینه سروکی PKK زیان مزن ده پیوندیان بر امریکا و ترکیه لسر برتک و شرمزاری رایدارین ترکیه هلوست امریکای لهمبری راکرنا و اینه ریبری PKK عبدالله اوجلان پنتاگون داخویانی اکدن آن نویسکی بلاف کریه. پنتاگون راگیهاند کو او راکرنا پوستره ریبری PKK اوجلان دناوا رقایده شرمزار دکن و پشتگیریه ددنه دولتا ترکیه که هفکاری وان آن ناتویه و هر و دوی پشتگیریه ده بردوان بکن. بلدی زوستان لبر دریه هاتنا زوستانی لغوطای رجلات شامی جاره کدن پیدوی لسر آردوی زوستانی پرکریه جبرکو نرخ مازوتی قیمت مازوتی گلکی بهایه خلک غوطای رجلات دی بری خوددن کرینا ایزنگان و یکیش هیچ کو قیمت ایزنگانش بها ببه رسمی کار بکره خلکی غوطای رجلات شامی جه 4 سالان و در روشک گلکی خراب دا در باست بن دورپیچ بمبا باران بهابونا تشتان جیان خلکی خستیه مترسیه که هیدی بربه مرنه بچن بلیرن کیلو یک ایزنگ ده نوبره ده 125 حتی 300 لیره این سودی دا تفروتن گلک جارانجی پیدا نابه یعنی ایدی تو قیمت لوی داره جیانی را نمایه که مالباتک نکاره به ایزنگی بکره که پی ده دمسال زوستانه دا خو پی گرم بکن بهاتنا ورزا زفستاني لغوطايا روجهالات شامي جاركادن بيدويل سر اردوي زفستاني پربويا جبركو نرخي مازوتي گلكي بوهايا خلقي غوطايا روجهالات بري خودانا كرينا ايزنگان ويكي هشت و نرخي ايزنگان جي بوها ببا واحدة والله كانت يعني خضرة اف قرمي دارا زيتونية برهم في داري سالانه 25 كيلو زيتون بو خلكيش بر برچيبوني اف دار برين و بروتين اويزنگ همو 7000 ليره سوري ناينه او نرخ 9 كيلو زيت ناكه حاول يطلع 7000 ليره بعنا للاخ ابو علي خلقي غوطايا روجهالات شامي جي 4 سالان ده دروشك گلكي خراب ده درباز دبن دور بيچ بردومان نرخن گلكي بوها جیانا خلکی خسیه مترسیه مرنا هیدی کو یک کیلو ایزنگ زوستانه ده نابرا 225 حتی 300 لیره سوری تفروتن و گلک جاران جی ایزنگ پیدا نابه حصار النظام انه وضعنا بالمره روشامش 4 سالان و گلکی خرابه دور پیچ حکومته لسرما گلکی دجواره بخوده روجه ام یک دان خوارن دخون ایرو یک کیلو ایزنگن تر به 225 لیره سوری تفروتن و یک کیلو ایزنگن هشک به 300 لیره سوری تفروتن و پیدا نابه یک کیلو شکر به 7000 لیره سوریه یک ربطه نان به 1000 لیره سوریه ام لجر بردومان و مرنینا زوستان نزیک بویا ایزنگ گلکی کیمن ام چای لسر کیسکن نایلونه چه دکن روشامه گلکی خرابه لكن بس نمشي حالنا الله يفرج علينا يا رب تدي غوطايا روجهالات شامي كتي چارچوفيا دورين كمشر دناوا ركفتنا آستانا يا ششمده لسوريا اللي حطانها دور بيچا حكومتي لسر رانبويا كوروجانا بردومانا فروكيان لسر باجاروكن غوطايه بردوامن اف یک دبه آستنگی کو آلیکاری در باسی غوطايه نبن و بویه که تراجیدیای مروی هر بردوام دکه لولو خان روداو لقامشلو خلک باجر و که پشتگیریه که جبو باشوری کرسانه ایرشین کتین سر باشوری کرسانه آلا کرسانه بلند کرن و پشتگیریه خوش بو باشور نشاندن اف دیمنین کنو گهیشتنا ما کرکوک دل کردستانه اف دبینن خلکی پانکرت را کرنا شرمزار کرنا بیدنگیا جواکان آف دولتی لهمبری ایرشین کتین سر
باشوری کردستان پانکرتین کو از دبینم کردنو ایرو روجا رومتی تشتکی بدرنگی نویسانده بون در قامیش رویا خلق داکتنا کولانان و ام حمو بترنا ای بارزانی ابز یک جوان پانکرتانه قامیش رویا ایرو دیمنین تایبتین کو گهشتنا روداوی کرکوک قامیشلو بتره ام حمو فداین کردستانینا های وورلد ای جهان بدنگ نمینه بلیج بو رفراندومه حمو پانکرتین کو ولاتین قامیشلو برن کرنه اجیب قاسی کو از دگهم یعنی جوارا تخونم لیتشتی هری بالکش کرکوک دل کردستانی کرکوک پشتر دلک چه کرنه و پشتی ویجی کردستان آتیه یعنی کرکوک دل کردستانی سلوگانك كو كردستاني بلند دكن ملي في ديماني كنوجي قامش لو جهشتنا ما بيش مرقا لسنگرين شر دكن ولات باريزن كردجي لهر جهة كي كوليبن هر يك لغورا امكانو درفتين خوديل بيش مرقاين خود دردكفن بنيرن جنين کوچبرین روش آوای کردستانینا لکامپا قوشتپه جه پیشمرگیان را لمال خواه خارن چید کن و جوان را دبنه سنگرین شر ین لپیش او دبیجن پیشمرگه وان د پاریزن قط نبه او جی تشتکیش بوان پیشمرگین کردستان پیشکش بکن جنین کردین روش آوای کردستانی وکا وفاداریه که خارنا هری خوش جه پیشمرگین کردستانی را چید کن و گناه لجبهین شر ولات پاریزن نیت عملیسین هشتا شعبی هبو که کاری بانه اگر خواستن در باسی قوشتپه ببن داگیر بکن لی پیشمرگیان نهیشتن او گاوه که جی بر به قوشتپه و باویشن ولی جنین روجاوی کردستان کامپا قوشتپه خارنا خوش لمال چه کرنه گوتنه چه خارنا خوش همی ببین پیشمرگان را اونا وستابونه شر کرنه برا خارنا خوش خارنا گرم بخون دست وان جنو دایکن کرد خوشکن کرد صاغبه مالا و آوا انجمن اجتماعی کرد لسوریه جه حمو اندام آلیگرین خواستن کل دجی ایرشا 8 شعبی در کبن لی استانبول چالا کیک جه آلی انکسه و بریوچو و تیدا ایرشا 8 شعبی لسر کرکوکه و دورندنین باشور کردستانی هاته شرمزار کرن فؤاد علی کو نونری انا کسه د نوبه ائتلاف اپوزیسیون سوریه ده که همان دمیده اندام شاندا دانستاندکار شاندا اپوزیسیون سوریه لجنیف داخویا کرن که ائتلاف اپوزیسیون سوریه لدجی و ایرش 8 شعبیه جبرکو و یک باندوره که خراب لسر روش سوریه چی بکن وفي إيريشا حشدة شيعي أذنابي جماعة شعبي حشدة شيعي لسر كردستاني وكاري كريتي قهات كرن ونتيجة رد على سر ريفراندومي قملتي ما خست دنجي خبق هنا جبو ما في خو يعني جبر في كيجي دوي ملتي كرد لهر جهة كيجي جيهاني فان شرمزايا أبيك بينن يعني جبر ائتلاف دزاني يعني خطراوي او نسر كردستاني تنيبه خطراوي والسر سوري جيبه امزانن يعني هرما كردستاني ببو وك صدقي لبيشيا قهشتنا حشدا شيعي بسينوري السوري ذي وائتلاف دزاني شورش هرما كردستاني جروجا روج دل كيلكا شورشا سوري سكني وبلكي افيك جوي قلني سكناندني داتينه وقالك جاراجي بشار اسد خست سروك هر شامي نچو وقوت از نارم جم او كسي
ملتي خب كشتن دده فائتلاف أوجي بوي خطر دحسق تفذانا هريبا كردستاني قلسية مزن جوانري أو هلال الشيعي آج إيران جبين صالاد سركار دكي دحس بيك هاد في شري حشدا شيعي إيريشاوي لسر هريما كردستاني وسينوري عراقي والسوري بهردور هات فكرن لألمانيا بجار كولن خو پیشاندان کردستانیان ایرو دست بکر هزاران خلق بشدار بون في چند روزن لسرانسر جهان کرد ایرشن تین سر باشوری کردستانی و بدنگی جواکان اف دولتی به خو پیشاندان آشتیانه و مدرن و مدنی تین شرمزار کرن به هزاران جوالاتین کرد جهر چهار پرچه کردستانی الکلنی خو پیشاندان کل دار خستن هاتن جمعه und اکران روداوی داد مینن ما دیمنین زندگی دان تیدا نرازی بونا خو لهمبری بدنگیا ناف دولتی نشاندان لهمبری وان ایرشن کو تین سر باشوری کردستان افجی دیمنین باجار کلنن پیشیا استاسیون ترین کلیسیا مزن یا کلن لپیشیا کلیسیا دومینه خلق کردستانی آل راکرنه آل خواهی نتوی راکرنه حالا کردستانی را کرنه و دوی خو پیشاندانه ده دوی میتینگه ده بدنگی جواکان اف دولتی شرمزار دکن بله کلن بو آلمانیش کلن دچیم واشنطن امریکا رباز علی الگلمنل و درجی لپیشیا کوشکا سپی خو پیشاندانه که ام بهورا لتماشا بکن رباز کرم کل و داره خو پیشاندان سلوگان هم دبیسم کرم که رباز بەڵێ دڵبەخێن کوردانی واشنتنی پایتەختی ئەمریکا و دەوروبەری لە ویلایەتەکانی ڤرجینیا و مێریلاند ئەمڕۆ هاتوون لێرە لە بەردەم کۆشکی سپی گردبوونەوەیەکیان ساز کردووە وەکو ناڕەزایەتی دەربڕینێک بەرامبەر هەڵوێستی ئیدارەی ئەمریکا لەو بارودۆخی کە لە هەرێمی کوردستان ڕوویداوە و لە شاری کەرکووک هاتنی هێزەکانی حەشدی شابوو سوپای عراقی بۆ ئەو شارە ناوچەکانی دەوروبەری لێرە دەیانەوێت خۆپیشاندانێک بکەن لە بەردەم ئیدارەی لە بەردەم کۆشکی سپی و دەیانەوێت دەگی خۆیان بگەن بە ئیدارەی ئەمریکا کە ئەمان وەکو هاوڵاتیەکی ئەمریکی لە هەمان کاتیشدا کە کوردی خەڵکی باشووری کوردستانن ناڕەزاییان هەیە و پێیان وایە کە ئەمە ناحەقیە کە بەرامبەر کە خەڵکی باشووری کوردستان دەکرێت من دەمەوێت دڵبخێن لەگەڵ هەندێک لەوانە قسە بکەم کە ئێستا لێرە ئامادە بوون بزانین بە دەنگی خۆیانەوە جەمال لێ بەبزانین باس بۆچی هاتوون بۆ ئێرە ئێوە بۆچی هاتوون بۆ ئێرە ئامانچان چێ لەم ئەمە دامان زمانەوەیە ئەو کۆشکە سپیە داواکەین حەشدی شعبی دەرکا لە کەرکووک پشتگیری پێشمەرگەکانمان کات چکۆ ڕۆژێک لە ڕۆژان پێشمەرگەکانی ئێمە بوو پشتگیری لەو کۆشکە سپیە کرد ئێمە داوا لە پێش کۆشکی سپیەکەین دەریان کەنە دەرەوە هەر پێشمەرگەیەش شۆک بەرزە هەتا شۆک بەرزش دەمێتەوە با بزانن سێ وڵات دژاتی پێشمەرگای کرد نەکە وڵات ئێران تورکیا قاسم سلێمانی کە تیرۆریستە نووسراوە تیرۆریست ئەوڕۆکە لە ناو کوردستان دەستجوولێتەوە کوادان لە شام کوادان لە چەند با بچێ بزانە قاسم سلێمان لە ناو کوردەکان بە کوشتن نەداتن داوا لە دانەڵەکەین ئەو دەتوانێتن قاسم سلێمانی دەرکە لە ناو کوردستان داوای لەکەین پێشمەرگە بووە تا ئەوڕۆکە دژایەتی تیرۆریستێکن ئەوڕۆکە حەشدی شعبی تیرۆریستە کوردە کوژێتن کە ڕۆژێک لە ڕۆژان پەنای جوندی ئێوە بوو پەنای ئارمی ئێوە بوو بۆ چەک دێدەنە حەشدی شعبی بۆ نایدەنە کورد پێشکەش کرد بە هەموو دنیای وت بە هەموو دنیای ورد کورد ئەوڕۆکە بەتەنیا پێشمەرگە ئەتوانێت دژاتی سێ وڵات کاتن دانەچرام یارمەتیاندا حتا ئێران دەست بەسەر هەموو کوردستان نەگرتووە ببێتە هیلالەکەی دروستکە لەگەر حەزبەڵڵا سپاس بۆ ڕووداو بەڵێ دڵ بخوێن ئەمان کە کەمێکێشتا دەستیان پێ کرد بەردەوام دەبن تا چەند کاتژێرێک لێرە لە بەردەم کۆشکی سپی دەمێننەوە بڕیار وایە خەڵکێکی دیکەی زیاتری چاوەڕێ دەکرێت بەشداری لەم خۆپیشاندانە ناڕەزایەتی بکەن گەلێک سپاس
زور سپاس ریباز علی ج واشنگتن لگلمبون و چه که لزگین هه تماشاوانی نیجار جوار پیشکش کم لندن کسی که چکدار هجمارک خلک سیویل و که راهینه گرد لباکور لندن کسی که هجمارک خلک سیویل و که راهینه دگره و پلیسی داخواز خلک دکن که وی دوره والا بکن لناوا پارک که وستاندن اتومبیلان پارک که اتومبیلان لناوچه نوینتون لباکور لندن کسی که چک دسته بیدا بویا هجمارک خلک سیویل و که راهینه گرتیه ل حتی نه دیاره که اف بویاره که یانجی ایریشه که تروریستیه یانجی نا درباره و بویاره ده لیکولین و بردوام بکن ل خلک پلیسانش خلکی داخواست کرنه که وی جهی والا بکن او جهی که وی کسی چکدار هنه کس رهینه گرتنه بله تماشاوان هجا تشتکی جوارا بیجم در روژن بیده هجمارک چالاکی بره و چن 24 مهه لهامبورگ و مهه لپیش قنصلخانه امریکا لهامبورگ 25 مهه جی ل و مهه یعنی پشتی سه روزی دن لپیشیا پارلمان اروپا خلق کوم دبن لبروکسل و بدنگیا ناف دولتی جواکا ناف دولتی لهمبری ایرشین کتین سر کردستانی و ایرشین 8 شعبی پروتست و شرمزار دکن سپاس و تماشاگر هر شاد